bavala kodwa ngisekhona bazali khona kodwa laba bangathi lo ngakithi mvula amehlo laba bamelene nathi bavala amehlo sengazathi kuthi angithandaze lo mthandazo ukuthi bonke abangakithi bavula amehlo moyigcwele bonke abamelene nathi mabavalwa amehlo. This is something that is so powerful. Lithi iBhayibheli bathi sebelokuzile wayesethi ngicela ubathathe beza lenkosi yabo wababeka phambi kwakhe wayesethi kulokhozi ngicela nibaphule baphiwa ukudla athi amasotsha enkosi yaseSamariya sidedele sibabulale baba wathi ningababulala kanjani ningababambanga asibadedele kulo okwaze ukubabamba.